corona ska imapasang nataman iman to na lagi doto kapipikira koron apanalamatan ko kadnan nataman iman to nas kay sisa na di ako indara inom. O sa timan mo alayo akanak kalambanas kay piliin ko at na oras sa sisan suli mo kadnan at na oras sa sisan sukar na at na oras sa langon malbon at na oras sa dalabot ko kukaswa. Sabab ko kapag padata nalangon miya ko sosinganin ta skaboy pakasabot ra ka nakatawan kasokaw gito gitaken asisan ko karo masayan go kapipiya ginawa amang imben na ralangon nakagagako. Akaak kalambanas kay piliin ko at na oras sa sisan suli mo kadnan at na oras sa sisan sukar na at na oras sa langon malbon at na oras sa dalabot ko kukaswara. At na oras sa sisan sukar na at na oras sa langon malbon at na oras sa dalabot ko kukaswa.